ตูนี่นิสิมสอมละสกีเฟกวารีสังนิสอมนี่ลกุบนิโคอาเธอโซละอความหินงายฮอเจ้าเซนบอนซาวินนิโคพากะหินปีเวกีปาเธอไซนาตูจงลิตันสรีคงบอยนะเจอาสุมละไปซะเลในเลโกแบงเกตเนละซาหินโตฮอเจ้าเซจงอากีปาทูอหงกิโพงเอสุมละไปฮออโซมาอัปเดตนะกิบอลจิงินทิลละลอเนละซาหินทัดฮอนุงกาเอ็มคัลมอลไซโคทางกันไพอิใจกุจัง CBC ไซเคิลบุงลุงก็ตุยูซีแอนจิลไพตีกำนมนิงเบมดงซุมทางจมังซีไอซันกัมปีจังทางคนเล่นของไซซีไอซัน KW General Headquarter KCCMS Cycle Second Hand Store ITI KPR Guns NGO New Bolzang Hatning Sapormaina Modern Higher Secondary School DI Office Cycle New Cycle Ding Lane Bilay Tigam Day Pai Kialai Tui High PVA ECCI CCPur All Bolzang Haystui Champai Chule 33AR Ahi Ove Achunga hin kita ado zau se le sumla paya hung pang zau se alhun na dia bai pi zau se ei ma pan la na thei cha pang zau se chunga ki pa thu sang ta hung ki phonge bai thango mang mi saw relief secretary keso cycle ki pa thu sei na la pa cha na mi he ma dinga dam na hi apoi mo pen a hi bangin ke la kaloi pa jong dam ding dei nan doctor tampi kana zon hanin hin la adam theng thei lova kan hlan chu so pi dayum ta doctor ST mangtin thang ho kip ti bong Amy pharmacy bol pa ka kiwat sa hlan le ka sauhan athamin kanat na hlan asei do en lo dam doi a hin pi hlan le tu hin all in ka hong dam thiang hlan tai I so pi pau hin so athama ko na nat na ho a het do ji a hin ei ma sei do ngai lo a hi aman achama so athama ko na a het ji a hin het gil na nei ta le mi ho pi nom ta lunglut ta mi ve a hi Amy pharmacy hi tuibong KBC bookroom and stationery mai a hin jingka alam ni dan gi na kipat nithla alam ni dan gup chan tawjing a hi tabang het gil na nei mi igam sungawa ana uma mi tampin dam na akinei je in achunga akipa thu ka hin saye keima lun kholen and family songgil lamka mongkat che pu gam mai ka thu grang report achi sani sim som lagu february sang ni som ni lagu nithla alam ni dan li dan chun mongkat che pu gam sung cha chen khom pio tang khol hon gam mai an halovin anazam sanovin a hi gin sanum ta thu so ki mona seina achon a khomi pasal hang san hon ana phalovin ana phal min ave akiti chamna umna dinga thulala a phatna thei chan dinga akigyal tha gut te wangin iso pite ho sa lo dan hen tupla dai ki che ta khat wang anei mong ove ti hi phot che na hin aphamo le zengin a hi hitia he aning lang khana chamna thu sei ding lungyal nei banga wangwa aning lang khana mi him lung thim a khoi jing kyai o hen ki tim lalna hin pen do sa ding chule hung ki hla so kha deu jang grang contact sa ho dinga aboya boy thei ding din mon a hi je in a ha asal he jeng in a hi Manipur Deputy Chief Minister Dikho in full cabinet minister portfolio ki hangwa ta ding ti Deputy Chief Minister Losi Dikho in a saina achon Manipura Popular Government ki sem do talhana aki ho sa pin hi mai te ku ki gala in mun lo mun dal ha agal jam IDPSO a in lam chi wa kinung le sa ding to gon ki nei hi a hi ati amana sei ben a Manipur government in cabinet meeting hi Sanapati district Naga area a gon ding to gon anei a hin hi cha hi Kangpokpi district ku Kizo area ho pa ding to gon jang anei a hi ati Sanapati a cabinet meeting a umle phai chamsunga chief minister lam kaina a minister hole MLA hon Kangpokpi lam thlong a hin ho pa diu a hi a ho thei lo wang sei the a hinai pon piniam cha kip gyanin lampi a hin sem ding a kinap naw jang dai siam de kho chana sein a hi hi che thuso hi India sunga newspaper hoi loya ke he The Hindu in a phone da a hi achi sa kum sang la zako som ko langa laya document record khana ku kilam kai mi gup zauna soi signature anakai na owa ki mu chana vat sa cho a hi le Nagaland gamsunga Sakroma Agami area a Kuki Kho village guble Medzafima area sunga Kuki Kho village kisim ho hi Agami tribe te phalna le happy nazal mai meya anaki sem do dan a hi hiche dokumena ki se hi a hi le Chakro Agami area le Medzafima area a Kuki Kho hi Chakroma Agami village te phalna mai meya anaki sem chu 1995 kumin Kuki lam kai mi gup zaunan soi anakai ove akiti
Hichikuki Hugup le Palna Anapi Agam Neite Hominhos Ahile Akhatna Molvam Village by Medzefima Village Anina Bungsang Village by Ruzafema Village Athumna Srima Village by Sakro Public Organization Alina Paipizang Village by Chumukidima Village Angana Khaibung Village by New Sokunoma Village Agupna Mauva Village by Suma Village Asagina Medzefima Town by Medzefima Village Hichi meeting a declaration point group ki bol a point number ni declaration a ki sei cha ahile agam nei ten khosem na dinga phalna api otal hanin agami customary loading zuin ku ki khozau sen kumsi le agami te len tax api dio chule agam nei te phalna beya koiman leise na zo thailo diwa jong kinup to na anei dan o hi point number 4 declaration a ki sei cha ahile hichi kho kimin pha hon ku ki mi ko hile mi tha akiti achen sa thailo diwa jong kinup to na anei dan a hi ginmo aum le Sakro Public Organization in checking a ball thading a hi achain a point number 6 declaration in asai cha hi le hichi soi ki kai hi ku ki lam kai mi gu men ama honop na ta akayo a hi akitin sole ko hi le danpal ki le agama pana ki no do ding a hi akitin a hi hichi meeting hi 31st July 1995 Medzefima tawnga anu ma hi KZC chairman ki buluna ITLF indemna ne Waipai People Council VPC chale Kukizo Council KZC chairman Pu Hen Len Thanglet chen in ki buluna Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF indemna anaye zani ni sim som lagup February sang ni som ni lagup ni khwa ITLF in thuso abol na achun achi sani sim som la ni February sang ni som ni lagup ni kho zana chun mi phalohon thilse lungput neya achian en anabulu ove chule hichizan mama chun darkas veng Bethal Muna Waipai People Council Office ang mel het lahon anasose ove ati hichi hi kiloi khom na kinoi si na se helova Waipai za la nampumpi kinoi si na ahi ati chule achi sani sim som langa February sang ni som ni lagup zan ni dan get PM Welchun ti zan ta in achen na in muna bom anakile alu ne ati hi tabanga ki bulu na hi mimal khat tup na ahi pon ku ki zo mi te kilam kai na le kipun khom na ki bulu na ahi he theita tribal lam kai khat ki tup na le tribal office khat ki bulu na hen ki bung khan na ding ki cha ti zat na ding ki tup na ki nei avat sa e ati chule tribe mi te ki mu se na chung nung pen a hitan chule ki pum khat na su ke na dinga mi phalo ho lung pun ata lange ati authority hon dan te ki to a hi chi thil se bol ho a he da ova amat do na divin ITLF chon nge na jong anein a hi chule mi pi ho jong ki pum khat ta le lim ge cha aum na divin tiam na jong anein ki gi na chule hunam ho en ki lung khat ta a thulhu na ke nei ho su chaw sa loading a hi ati ilam kai khano ki bulu na hi e ho zo se ki bulu na a hi in e ki pum khat naw e ki loi khom naw chule i dignity divin i ding that jing ove ati source nitin thuso flag nga ki to ding a hi pon thu ta zo in ai hui khom diu a hi so called power soi ho hen people movement hi hin phal leo chun thu ta hong po cha ding gam tip mi hlun diu a hi ki na unity flag hen popular government a pan la ho thiem achan sa dan a hi tai by XKSO Delhi and NCR president pu pauza khup guite electrical stall tha hondo na pulun kholal kip gen le pi boy chang kip gen in abol kangui electrical appliances chu tu jingka chun reverend kai thang pastor TBS center search KPI in pathin henga than do na anein a hi amun he a hi le JS Indian Gas jatlut na kom chat na hin hobung mi ten jang electric item ingai chan hau iga ki cho thayo a hi boina chung changa seichet na le su lhap na dinga Sakroma Youth Organization in Mauwa Village Council Chairman House Pule kina an apang ho ko na nei achi sani sim som la thum February sang ni som ni lagup ni khwa Mauwa kho boina thil so chung changa seichet na le su lhap na nei dingin Sakroma Youth Organization in Mauwa Village Council Chairman le ko hosa GB sei boy chang san chale hichithil so ni khwa hunam bola pangjau se ahong thla na ding ovin ahong lung ding ni sim sagi sunga chumoki dima ta nga CPO hola ta asa ta ahong pangchi dingin thupi aneye zanhi ni sim som lagup February sang ni som ni lagup ni khwa Sakroma Youth Organization in Mauwa Village Council Chairman henga le kha thon abol na achan achi sani sim som la thum February sang ni som ni lagup ni khwa
Sakroma Public Organization CPO President le aloi ho ta asan na nei ta nakho a ki ho chamdinga hong ho chu tup mongin gopal song chele mancha dangdang mangcha in anaki bulu oven lam kai ho le volunteer ho chunga kisu kha na na sata asoin hichi hipom the a hipoi ati hichi thil so hi kho seta hi talhana chamna umna ding kipum khat na umna ding chule hingla koma cheng khom za lanam chom chom ki ka a ki zana umna dinga Mauwa Village Council Chairman nang mana hin kho hausa GB sei boy changsan chule hunam bola pangjau se chumuki dima tang sunga CPO hol mana seiche na lasu hlapna dinga CPO lam kai ho masanga na ta asata uba nahung diu a hi ati hichini sagi kipi nani khonu kha pen 23 February sangi somni lugup sunga thupi kinei akizui lole kilol na ana sa chule agami customary law dung zuya Sakroma Youth Organization in kithilhu na le action kilading nangma Mauwa Village Council Chairman le ko hausa GB sei boy changsanin CPO lam kai ho hunama ki bol na mo pu na zo se na ki pu hlanding a hi ati source nitin thaso aphachom pending ipi itabang hiding hitam by ke ho kim ST itabang flag hi han itabang organization hi han itabang min ki kisa han itabang kilol na jong le amo khoding musawlam kai hon thuta langai lu na anai taka ovin aphachom ding ka mopoi Happy Conclave, Delhi Conclave, Shillong Conclave, Guwahati Conclave tu nisana implement ki bol ipi tam so pite ihet diu khat su nampi ki ngai na inai zo kim SO chale adang dang ho hin achi sa ikilam kaidano nungwat jia aphalo lai khielding aphalai ho banjop ding him kiti do opoi kitile lam kai hon nangai khiel diu a hin sei chima tai tha sai do adinga kanop khat cha hi le ken tha do tribe ho ka ti le na hon lam kai hon ku ki tribe hon na ti ovin na ho bo se conclave le ki ho tha na na tol but lal kai jiu hi nungyal do leuchen phalhe inte kumsang ni somni la thom kumin gal a kho se be se ta za in emergency ten Delhi conclave a ki gongin a ki chainungin ginum ta tribe dang lam kai khanin tu chung be ki kim nan te tia nga lal ta a ki jing lai jin tha do ho bovin conclave na ga chai do kin ovin ki hon ipi ka sei ta diu ham anatin za cha jang omin mit mo jang akilange a chai na ke jin ima khodiu lungdana pha nin kumtam ta hong ki boipi kim structure le future strategy a hin boipi in hinla tu ni chanin kim ministry expansion jingjang ki bol do zo lo ki ti hi nam khat ki vai hom na dinga ki nim be se a hitai ki lol na ki ti hi a bol no men anung zui a he bai chakhana PG support loading ki ti chu asai hon asai yuwa chu abai dan ate pi ding lo a hi hinla azui na ding ni kho ahong thun pha nin akisai achom akizui achom ahong so do atai hi tabanga chu conclave zo se le assembly zo sia kilol ho akisai banga zui lo nam mi te chu noisi achan diu chu alo thailo a hi mai je vai gei le jong le organization zo sia structural nungbat so kya yo hitin nang nalung kim nam tin ki dango hitin lam kai zo sen kalung kim nai na ti thei zule nami tew hi athisa ka hitawin kisim phau hite na ti thei zule na ho sanga hin khophal ngam na ho sangin atame ti sumil hi ovin gale ku kite akito opoi gali zan i to hitam khusungam sungdal ha a izam lo ni wa umpoi ibola izam jingoham ikicha je wa hi ibola ikicha no ham ithi ngam lo je wa hi ibola ithi ngam lo ham khumi ten gam akinei poi ho sapu gam nga mai bo ki hi a hi mi gama dinga na thi nom lo je ti mai yo hete thunup la ya ban i chen theile ibola thu a kho pha na i kho i weng i dal a i za moham hin kho thi la hin thu a hi pha na ilung ki khial gam a hi tai na khosung na da la jong le no ma na khosa na thei khudang tampi je a na kho jam san chu bai wal a hi wa noi gal ki do lai thu ho isim le gal se pe ho tui pi chunga ko nga ki to lova agal lai kai ova asa pau all dal dung zuya akong zo sew asu se no isim da ove ipg hamiti le nungzam theilam pi lo na ding ti a hi nungzam theina lo teng le thingama panding ti na hi kuki te hi galzam hat te tiamin ei het diu a hi meidoi mi hat mo hi po ve mi meidoi mi hat mo hi po ve I khochen da no system chun apo lo je a hi kuki te chu hosagama I cheno a hi ho sapugam chu free a I cheno a hi free a ini o a hi chu ji a aboi teng le da la chu khoi sa lo a hi aji chu ithanat na lo mi kampang sunga khosamai mai bo
i hi je ova gam sung chunang ma rai zaw lo anei pa zong na hi lo chuna ki het a hi thu boi ja ana khona dal ha ding khodang khana na chen lu ding hi che kho cha aboi ki teng le na jam mang ki ding a hi tia cha anup lai sia bo na chen ding aboi si le na jam jing ding a hi ku ki te khosunga akoi man in hoi in pha asanom po ve awai cha ji ham iti le a hi poi ki hol lo ta a chen je o a hi tua idal ha saw gam inung la zo lo naw a ji zong hi chi ji ma hi a hi khu chen sim do ding nom lo ten ipi na bol do diu ham jam ding ti lo lampi dang lo mong a hi bai jang mang ho ke a chai na ding in thu sim khat an simo hite a hin sun dak tare sang loi Bible context Matthew bungu changko apat somlanga chan ei bol se teu ka ngai dam bangun ke ho su khel zong ngai damin imakole ilibajiza kum somni le kumni nu hi sang la zako som ko lai chun university akai a hin agamor vanda boina na sata hong so do je chun anu apa chale aso pi pa chu hutu son athat ta vin a hi ama jong hutu pastor khanin aloi mi gupto bathroom khana hin a hin kho phala thathum sunga anasiala anhu da hi bathroom hi akisial lai khana hi je chun asun azana thalgin le ahong hol ho husanga ya ki chata ana hingal kai a hi ove chulai ta chun ili bajiza chu pakai town in a thousand a hi le ei bol se teu ka ngai dam bangun ke ho su khil zo ngai damin ti lai khu apha ateng a o adan jin a sei la aji a heji tapon a hi aji cha anu le apa chale aso pi pa than ho ngai dam ding chu satan ngai dam ding bangin a ki gel jin aboi dan ji tan a hi hi chi taw na chun amel ma abol se le a than ho ngai dam dia ki sol a hi chu a hen a zonan ama hin khogeiza mi than ho ta bang lewa dung thim se akan chu di aki satapon pathin lagaw thing ki thopi na zalin pathin ko ma ngai dam aki thumin anu apa chale aso pi pa than ho chu angai dam tan a hi ni khan hi achin song kula aso pi pa that pa chu a khun atu pi in angai dam thu aga sei pi na hi le ahong ki le chun apo gi kila pi abang zengin ama non ngai dam nan ei hu hingin hin khotha ei pi tai ade in thin a ko na tho do kit ka bangi atin a hi aji chu angai dam masang sia chu ama zo po gi po banga a hitan hin la hin ngai dam zowa hi ama hin kho jong thin a ko na tho do kit banga hin na tha anei a hi so pite ho pakai taw na tia i he no jisun ei hilo taw na a hi thil dang tampi jong le ei bol se teu ngai dam ding hi thu pi len ta khanin ei hilun a hi aji chei ho chon se le bol khil ho pathenin ei ngai dam theina diwa midang ei ho chunga a bol khil a hi lo le ei bol se na zo seo i ngai dam ma sat diu hi adol a hi aji chu hi chi so a chu angai dam theilo ei ho zo ki hen o i hi ovin hi chi pu gi a ko na i on do na diwa chu i ngai dam ngai a hi pakai taw na i taw te ngole ei ho jong i boilo na divin ngai dam ding in ei zo seo ngai dam o hite ei bol se teu ka ngai dam bangun ke ho su khel jong ngai damin tia i taw thei che o hinam ki kholo hite tunin ni khwadinga thu sola khomi sim theo hi chan chana ki chai tai muntina kanam mi te thu sola khom hin ngai ho zo se na bon savin mangpha